با درود به بینندگان بینیاد گرامی رادیو آزادی و به همه آنهایی که این لحظه ها ما رو در آزادی ویدیو کانال مستقیمی رادیو آزادی تماشا دارن. ساعت به وقتی پراگنده هست و در چند دقیقه دیگر چون همیشه من برای شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو میگم. دادگاه ولایت ختلان چند نفر از نزدیکان سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان را به زندان محکوم کرد. حکم دادگاه در این باره روز 8 ایون صادر شده است. محمد سید اکرموف سرخطی نویای وسه و 13 نفر از نزدیکان او به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین گناهکار دانسته شدند. هرچند نزدیکان او این اتهام را رد میکنند. بابا جون شیرالی دادرس پرونده روز 9 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت این نفران به تشکیل فعالیت سازمان افراطگرایی و عضویت در آن گناهکار دانسته شدند. محمد سید اکرم و 13 نفر از خویشاوندان او 3 ماه قبل از سوی مقامات انتظامی ولایت ختلان بازداشت شدند. نزدیکانشان میگویند مقامات این نفران را به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین گمانبر میدونند. 2 نفر از برادران محمد سید اکرموف یا دوملو محمد سید در آزادی بودند و 12 نفر دیگر در بازداشت به سر میبردند. روز 8 ایون دادگاه ولایت ختلان سرخطی نویای وسه و 3 برادرانش را آزاد کرد و 10 نفر باقی مانده از 5 تا 7 سال به زندان محکوم شدند. دادرس پرونده گفت محمد سید اکرم و 3 نفر دیگر را شرطاً از آزادی محروم کردند. اما عبدالعزیز اکرمزاده پسر و همزمان معاون سرخطی نویای وسه به 7 سال و 9 نفر دیگر به 5 ساله زندان محکوم گردیدند. در میان محکوم شده ها 6 جیان و شوهر خواهر سرخطی نویای وسه نیز هستند. محمد سید اکرموف سرخطی نویای وسه پسرعمک سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میباشد. عبدالقادرزاده روز 9 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت بیمار است و نمیتواند در این باره صحبت کند. ولی نزدیکان محمد سید اکرموف در صحبت با رادیو آزادی از حکم دادگاه ناراضگی کردند. یکی از نزدیکان او گفت گناه اکرموف و 13 نفر از خویشاوندان او در دادگاه ثابت نشد ولی صرف نظر از این آنها به زندان محکوم گردیدند. اما دادرس پرونده میگوید اگر خویشاوندان سرخطی نویای وسه از قرار دادگاه ناراضی‌اند میتوانند به زینه‌های بالایی در این باره شکایت ببرند. خب رو میاریم به خبرهای دیگر. با گذشت بیش از 1 ماه اعتراف سرایت کرونا ویروس در تاجیکستان اخیراً حکومت کشور با پارلمان سندی را پیشنهاد نموده است که برای نداشتن نقاب‌های طبی مجازات پیش بینی شده است. روز 8 ایون دست کم 3 منبع رادیو آزادی در مجلس نمایندگان تصدیق نمودند که لایحه تغییر الافه‌ها با کد حقوق ویرانکنی مأموری دسترسی این نهاد شده است و آن جریمه برای نقض معیارهای بهداشتی از جمله به بر نکردن نقاب‌های طبی را در نظر دارد. رجبزاده وکیل در کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی این لایحه را تصدیق میکند ولی از تفصیلات آن خودداری می‌ورزد. یک منبع دیگر در این کمیته بدون ذکر نامش گفت این لایحه را امروز سر کمیته می‌بیند بعداً برای بررسی بیشتر به شورای مجلس و سپس برای قبول به جلسه وکیلان پیشنهاد میکنند. او گفت نماینده از وزارت‌های تندرستی و عدلیه برای شرکت در بررسی این طرح به پارلمان دعوت خواهند شد. همصحبتان رادیو آزادی در پاسخ به این پرسش که حجم جریمه برای نبستن نقاب‌های طبی چه مقدار را تشکیل می‌دهد گفتند از حالا نمی‌خواهند در این باره گپ بزنند ولی جریمه وزنین است. مقامات تاجیکستان به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس بستن نقاب‌های طبی را حتمی نمودند ولی برای سرکشی از آن تا حال زمینه‌های قانونی مجازات وجود ندارد. تعیین جریمه برای استفاده نکردن از نقاب‌های طبی روز 6 ایون در جلسه استودی جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 که تحت ریاست سروزیر قای رسولزاده برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً وزارت کارهای داخلی میگوید کارمندان مقامات حفظ حقوق در دوشنبه در پی عملیات نوروز حالتهای زیادی بی ضرورت در کوچه و بی نظارت گشت و گذار نمودن کودکان خردسال را به نقاب محافظتی معین کردند. از جمله تنها دوام یک روز 93 حالت بی نقاب‌های طبی محافظتی گشت و گذار نمودن نابالغان آشکار شده است و برای آواره‌گردی 8 نفر آنها به قبولگاه تحویلگاه نابالغان انتقال یافتند.
манбаҳои огоҳ рӯзи душанбе 8 июн гуфтанд ки арабистони саудӣ дар назар дорад шумораи зоирон дар маросими ҳаҷро барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус маҳдуд кунад. дар ҳоли ҳозир дар арабистони саудӣ беш аз 100 000 ба ин беморӣ гирифтор шуданд. шумораи афроде ки дар маросими солонаи ҳаҷ ширкат мекунанд дар солҳои ахир ба ҳудуди 2,5 миллион расидааст. оморҳои давлатӣ нишон медиҳад ки даромади арабистони саудӣ аз ин маросим ва низ ҳаҷи умра ки давоми сол анҷом мешавад ҳудуди 12 миллиард доллар дар сол аст. арабистони саудӣ дар моҳи марти имсол гуфт то маълумоти баъдӣ маросими ҳаҷро ба таъхир меандозад. ду манбаи огоҳ ба хабаргузории Reuters гуфтанд ки ҳукумати саудӣ акнун дар ҳоли баррасии иштироки шумораи кам ва рамзӣ дар маросими ҳаҷ ва бо дар назар гирифтани чораҳои эҳтиётӣ мисли анҷом додани озмоишҳои тиббии бештар ва мамнуияти сафари зоирони солхӯрда аст. як манбаи дигар гуфтааст ҳукумати арабистони саудӣ ба ин бовар аст ки бо риояи муқаррарот метавонад то ҳудуди 20% аз саҳмияҳои муайяншуда барои ҳар кишварро бипазирад. ин се манбаи огоҳ афзуданд ки бархи масъулин дар ҳукумати арабистони саудӣ ҳанӯз ҳам тарафдори лағви маросими ҳаҷи имсола мебошанд. маросими ҳаҷи имсола дар аввалҳои моҳи август баргузор мешавад. ҳукумати арабистони саудӣ ва вазорати ҳаҷи ин кишвар ҳозир нашуданд дар ин маврид изҳори назар кунанд. ҳар сол аз тоҷикистон беш аз 6 000 нафар ба зиёрати хонаи худо мераванд. ҳаҷ барои ҳар мусулмон ҳадиаққал як бор дар зиндагиаш дар сурати доштани қудрат ва тавоноӣ фарз шудааст. аммо тибқи қарори 3 соли пеш мақомоти тоҷик танҳо шаҳрвандони аз 40 сола болои ин кишварро ҳаққи сафар ба Маккаву Мадинаро додааст. як ҷавони тоҷик кӯдакеро бо қимати ҷони худаш дар Уфаи Русия наҷот дод. ҳоҷимурод Қаландаров дар донишгоҳи кишоварзӣ таҳсил мекард ва рӯзи 7 июн дар дарёи Белая ғарқ шуд. ба нақли дӯстон ва шоҳидони ҳодиса, ин донишҷӯ 18 сол дошт ва вақте мебинад кӯдаке дар дарё ғарқ мешавад, барои берун овардани ӯ худро ба об мепартояд. ҳоҷимурод кӯдакро ба соҳил тела медиҳад, вале худаш наҷот ёфта наметавонад. ҷасади ҳоҷимуродро ғавосон баъди чанд соат пайдо намуданд. қарор аст тобути ҳоҷимурод Қаландаров рӯзҳои наздик бо парвози махсус ба Тоҷикистон интиқол дода шавад. як рӯзноманигор дар ноҳияи Ашт мақомоти ин ноҳияро ки дархости ӯро ба гирифтани пораи замине беш аз ним сол бепосух гузошт ба додгоҳ кашидааст. ҳаёҷони Одил рӯзноманигори маҳаллӣ мегӯяд ба гирифтани пораи замин дар деҳаш барои сохтани дуконча аз охири соли гузашта талош дорад, вале беамалии мақомот ӯро водор сохт ба додгоҳ муроҷиат кунад. ӯ сабаби пазируфта нашудани дархосташ аз ҷониби мақомоти ноҳияро дар норизоии бархи мақомоти Ашт аз фаъолияти рӯзноманигориаш мебинад. созмони Нансмит анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқҳои ҳаяҷони Одилро бар дӯш гирифтааст, вале ҳуқуқшиноси ноҳияи Ҳашт ба фаъолияти рӯзноманигорӣ ва нашри матолиби интиқодии ҳаяҷони Одил рабт доштани радди хоҳиши ӯ ба гирифтани қитъаи заминро аз сӯи мақомот комилан бепоя хонд. дар Тоҷикистон алайҳи мақомоти як ноҳия садо баланд кардани рӯзноманигори як нашрияи ҳукумати маҳаллӣ як ҳодисаи нодир ба шумор меравад. ва маркази миллии тестии Тоҷикистон мегӯяд аз 15 июни соли равон марҳилаи иловагӣ ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ оғоз мекардад. ба қавли манбаъ марҳалаи иловагӣ ба қайдгирӣ то 30 июн идома ёфта, хоҳишмандон метавонанд бо ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ дар шаҳри Душанбе, шаҳрҳои Хуҷанд, Хорох, Бохтар ва Кӯлоб муроҷиат кунанд. довталабоне ки дар марҳалаи иловагӣ ба қайдгирӣ худро номнавис мекунанд ва боз мехоҳанд интихобҳои аввалаи худро иваз кунанд, имкон доранд ки ба нуқтаи ба қайдгирие ки худро қаблан дар он номнавис карда буданд муроҷиат намоянд. зимнан қаблан маркази миллии тестӣ гуфта буд ки дар барномаи имсолаи имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳҳо ҳеҷ тағйироте ворид нашудааст ва аз довталабон хост ба имтиҳонҳои қабул ки аз 1 то 7 июл баргузор мегардад омода шаванд. хуб, бинандагони азиз, ин чанд хабаре буд ки ман дар ин соат ба шумо гуфтам ва бо гузоришҳои бештар аз ин дар хизмати шумо ба дасти соати дигар қарор мегирем. то он дам худо нигаҳдоратон.